Jotono khulum kani channel o kai tomong noro kani channel o takpan subscribe khalai khum ka subscribe khalai ready ang katal job advertisement te online information related video sonam nga fadi tini kaise katal notification alainai omorija kha National Institute of Technology Agartala ni bokhaktei ang official website bori nai te PDF bori nai ni description o norok thangai nainai nga fadi official notification alainai omorija kha NIT Agartala Tripura ni bokakti rijak ha angka notification rijak ha 21 tarik o angka notification angkai je junior engineer civil junior engineer electrical assistant engineer civil assistant engineer electrical je NIT Agartala o non teaching ni bagai je apply khlai tongnai rok borok ni bagai angke norok video no paithak jorate nai tongni gamka semana bagai angka fadi notification alai no notification o tamtamo rijak ha angka notification rijak kha naidi poni reference number bo tongo angani description o PDF no to rirwano angka norok tomong no apply khlai tongka angka video no naidi jaga o sajaka naidi written test ngai naidi 10 tarik July ongnai sara 10 ta chimi sara 12 ta PM jora abo written test angka junior engineer civil electrical te assistant mahai kengnai 10 July angka ro sajaka admit card angka register number tai SMS thangnai je registered email ID remani angka noni je registered number o admit card ni link thangnai ingke norok aro thangai download khlai manai angka omoto ngnai 10 July 2022 o Sunday angka exam center tai omo rijak tongnai ajaga on admit card o angka mokai final provisional list tongo junior engineer civil engineering rongni o PDF ang karo phunuka o jaga naidi serial number registration ID name of the applicant tongo tei gender tei category tongo angka norok nainai di tomong nomo angka final provisional list o je list tongnai rong simi admit card phainai registered number hai ke registered email o angka norok nainai di omo hai ke kwbangma tongo candidate rongni bumung tongo angka o jaga o registration number tongo serial number tongo tei gender tongo tei caste tongo angka o jaga o nainai di kwbangma post tongo o jaga o angka more than 500 chai kwbangma tongo angka 594 ta tongo candidate tongo o jaga o borokni registered number o thangnai angka norok takphana ni channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready angka o video ni bagui norok confusion tongkha angka norok comment khlai di o video ni tolao angka norok an channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready katal job advertisement online information ni bagai tinin bagai amsunong situng jotono